نالينا سويكي از مامه سوي بيدا وبابم خانية من صوت از مال خرابم بابي من كشتن بيدين كفاران محتاج ميرو دستين ياران گرکت دو پهاتن کتین گرکریان مهاجرم از وی کتم دریان نانک دخوازم جبو وجینه رحمه بمناکن جغیر کینه انصاف بکن ای اولاد آدم از جی مروفم قد خو بونادم وقت زمان دا از خاندان بوم جیه خدا از صاحب گرام بوم روژه 200 میر من بونه میوان دائم تجيبون من درگه دیوان جي گوشت و برنجان سفره درید خست ممنون مرفع من ری دایخست ایرو من عاره از بحث جویدکم دنیا و بوراند ایرو چه بکم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بناف خداي الرحمن الرحيم حمد بحد بو خداي عالمين او خداي دايما دين مبين دما وبخير تماشوان هجا د برنامه سرنامه دیسا ام لهف کومونه دریه قلب و دل خوکن ام میوان قلب و دل ونه جبو سرنامه ام جویان لهف ام بدس گر و گشت خوب کن دیسا میوان مهنه ما مسته لکولینر روزنامه‌وان محمد باران بخیر هاتنه دیسا لکولینر برنامه کار سيداي ملا محمود بخيراتنا سيدا ديسا كك عيسى دنگبش ميوانه ميوم بخيراتنا خدش برازي ان شاء الله بله تماشوان عزيز برنامه بري ويدا ام ديسا لسر شيخ احمد خاني ام اخفي بون لسر جدايك بونا وينا ولادتا وينا ام اخفي بون هلبستك وينا هلبستك قوم ناوي برنامه خوجه سندبو سيدا جمر بزماناني بو ايرو خدا نصیب که قسمت که اما لسر وی هلبست شروع بکن اما وی هلبست شروع بکن دیسا لسر جیان و خصوصیت شیخ احمد خانه اما به ماموسته محمد باران را باخفن که عیسی جی دیسا منارم بیرو چه تورکاویت هیا به چی مره بین زمان انشاءالله میبینن از دخوازم بجوه دست بکم ماموسته شیخ احمد خانه وگو مگو برنامه بوری ما بحث ولادته وینا کر براستی دما هاتناوی دنیای جدایک بونا وینا شخوا اختلاف هنه لگورتی ده هلبستاوی درباس دبه لگور تقویم حجری دبه سال 1601 بو بله 1591 و 1651 يعني دوان معلومات هنا شو خا ما بحث وان كر از خوازم وكيد سر شيخ احمد خاني و تشمر بيجن كرم بكن شيخ احمد خاني تدي انا ناوي برنامه مجلس سرنامه كدويجه عالم اسلامي تمام وان دسر شعر خدا دیوان خدا اثر خدا تشتكو دست پید کن بناوی خدا دست پید کن و عجزیتی خو گناهکاری خو لقارشی خدا محجوبیتی خو تین زمان اولی بشتیوی لسر رسول الله صلی الله علیه وسلم صلوات تینن سلامات تینن تمام عالمه ما به شکلی دست به اثر خو کرنه
ابجي نشان ددكو عالم مي اسلامي يعني يك فنا شيخ احمد جي كنت دي اثري خو تمام بكرمانجي اسكريه تسليميتك پر خوشك نشان دايه جي اسلامي راج خدارا مقصد وان انسان كنت دي بخازن با اوا کی دني با علي کی دن دکاش بكن او مقصد دورا وان تنويه ده اثري وان ده او بليه ذاتا فانا استاذ بديع زمان تديكو بحث كد فيجن دوی سری هر تشتی ناوی خدایه یعنی وقتی که به ناوی خدا فیدانه که بچوچ رهو داماره خو به ناوی خدا دویجه و بری ناو که ورکی تحت که حشک دده لگر نه خلی هیه نه آو هیه نه تشتک هیه به ناوی خدا دویجه و دناو تحت که ده هشین دویه تمام عالم ما وی تشتی جمره سالخ دانه احمد خانی جی خود جی رازی و ده اثر خدا جی تم ویا گوتیه اولی محجوبیتی خل قارشی خدا و سوجداری خل قارشی خدا آنیه زمان باشی دست به اثر خود کریه دیسا özellikle عالم میکو هم عالم مکرمانجا هم وکی دن تمام عالم اسلامی و زمان zaten فرزده مهمنینه مجادله و جهالت راویه يعني قومي خو نسل خو انسان زاروك özellikle کو شيخ احمد خان السرد سكنه يعني نسل خو جهالت دور بكن وان يعني بعلم راكن وام زانابون وان زانا راكن مجادله و او كوان اثر وان كل سر سكناندين تف يعني مجادله الانيا وان جهالت جور تراك استاذ بديع زمان جي وساكريه شيخ احمد خانجي اف اثري كو عمليه دنهرن özellikle تدي انه بهاره بتشوشكا سوزدكه كيف بكن وتخازن مثلا سر زواج وينا السر وانا تخازن باخفن بشرا مي درباسي برهما بن مثلا زوجيه نزوجيه تشيش كار كريه زوجيه بله دبن نزوجيه فانا استاذ بديع الزمان بله روايته وصدر بستوه وبحساب ابجتي ديفيجن كو جبري وفات بك تاريخ خويا وفات كرنه جي درخستي علمكي اگر كو يعني تاريخي وصد ديفيجن كو راست الا كي كو ساوه çünkü başı araştırmıştıkken de şiiri de derbast ve حساب ابجتي ölüm tarihi roja ku bimre derxstiye o ser mezeli wiji ew ya zikriye ana dinherin ku ew ya zikriye زبيان مراقبكم يعني اف حساب ابجد يعني مروفكي يعني يكي وك نا عالم كارن في حسابي بكن يانجي يعني اف جاليك في نعمتك فضلك خداي دايوان جاليك اولياتي يعني في هذا تخن هولي يعني علمك كو انسان سر بشغله كار و مثلا اوجي شيء بكن اما ادفين بمعنويات نيفيا نكر بياتش كي او درس بمعنويات وك عقلك يقول خبيش هرج كوربه بله يعني مثلا انا علمي ابجد ديفيجن حرف عربي ده هر حرفك سايسال دايره كي هي بوي شكل علمي ابجد دردخن اورتي تاريخ دردخن اورتي حسب كتاباتكن يعني بلكي هنك انسان كارفن فيتشتي بكن اما معنويات جبيراتنا و ادفيجم او شيخ احمد خاني فيتشتين كارفيا دخسته اورتي يعني تاريخ و بلكي شعراوي سري هي يعني از دي سال دا بمرم işte عمري متجابوديه او بيتاويا بشكل بده خاني بس كورا وصال برزيده كرتا او قاصال روج خوات طلوع دايا ايصال بخت خاشي روج برشهت يعني تزيد عمر كر ارتخ وصلت قهاشتن لازمه بريغو تي ويا چند هلبستي خوش خو اف نويساندي و گو کرم کر دوان او چوا دوان هلبستي وي او سال گودايه و گو ته گو فاتا وينا سر قبر وينا الهف دغري بله اف تدي kültür کو ام division aslında hiç bağlı zaman nemineci kültür aslında zaman aracıkiye kujbu kültür derbasi nesli nû bibin ev Ahmed Xanêjî xwedê jê razî be yani xwestiye kültüra kurmancî bi zimanê kurmancî derbasî neslê nû bibe li ser viya israr kiriye yan na mesela di zamanê ku eserê xwe yaz kiriye
اثری کو عربی به فارسی نه نیاز کرنه ادبی دایره وانت نبونه بله کس شو قیمت نداویه کی یعنی اثر کو کتب بویجی اثر اگر به عربی و یا da به فارسی و هات ویاس کرنه او هیچ وانا دقت ناکه یعنی اثر خوب کرمانجی yazdı که o da kanıtlamış ki kurmancı zamanı ki kültüra kurmancacı ser zamanı kurmancı bir devam bike. Yani zaman mirov karı bir şekilde bece pre yani kopriye. Yani kopriye. Kültüra dine derbasi nesli nudike evji bir havayı hem via dikkat kiriye hem yani xwastiye ku dini İslam'ı xoşkiyawi bi gence kurmanca bi sebiye kurmanca bi de zanin yani akida imanı ku yazı kiriye vana tev yani çaba ve gayreti servi bune bu şekli mücadele xo kiriye o bi cehalet ra mücadele kiriye o kada khiran kabul bike yani hatta ana ji mesela tedi zamanı kurmancı belki bir çaba ve gayrete vini bir hava jinata hatta zamanı me çünkü zamanı me hakikaten ana tedi yani belki hassasiyeti İslami merv nikare tedi inkar bike ama zaman ji ayeti Xudane yani ne hakiki mezin li buye le zamanı kurmancı ne hakiki mezin buye yani zaruki kurmanca gereb eğitima xub kurmancı biditna kurmancı haber bidana ev yani hat yasak kirin zamanı ki direjda vakti ku zaman eğitim pe ne dain zaman tecbir kirin de zamanda ija evji belki yani bir hale خوشی مایه بخیرا شیخ احمد خانی ان شاء الله حق برهم وقتا پیونا زی ویاج و پرسم شو تی برهم شیخ احمد خانی و گو خصوصا سر زاروگا یا کم نویسان از اتکاوی پرسم از خوازم در باسی سیدا ما هفته بوریم شو ما هل بسته سرنامه پسنی خدا ما بزمانانی جالی که وجیت برنامه ما سرنامه ادبیات چاند و هل بسته کلامه و تی کورانی و بدورانی گوته مرو سر وانا بفکره و شروع بکن کرم بکن پسن خدا سرنامه وقتا گو مرو لی بنره بیتا یکمن مرو کاری چی بیجه که دست بکن سیدت خوازم برنامه برید ما 20 قسمه وی خواند به پسنه خدا براستی ما مستجانی زمان دیگر زمان کردی گران زمان سیدا yani dibingahawe dimaneni kur hani belki ne gram bir sadam go amş kurdi dur ketine u ji damawi belki hatta serdamawi hatta damama belki duvarda kurdi de tuhabati ciddi çene bunu bime grante binaslenu grante kurdiya guid de şehre xod istimal kiriye belki دوی سردمه دی بوی کردیه دهات آخافتن ندهات آخافتن ام نزانن بس پارا علم جی پارا عالم بونه جی شهریوی دهیی yani Kurdiyawî ji Kurdiya gote iştahlandın roje ji amê muhaqqaq peştiri cudatiri bu sedeme jî hepkî şirove ji şerê seydar lazım birastî jî سرنامه نامه الله شخوا و برنامه یکم دو جانی بو زمان برنامه ناوه حضور دستین سرنامه دستپیکی و بونه پیشگوتنه دستپیکا همی تشتی ناوه خدایی سیداد دبیشی ما مستجی جبرگو از دوباره ناکم به نامیوی نه تمامه والله چی تشتی گو به ناویوی دست پی بکی چی تشتی گو به ناویوی بخوازه بکاروری چه نابی yani tamam nabi kemasi tedmini nuksani tedmini lazım her tişt binavi Allah dest pey biki tişte go para Allah te tunabi kemi nuksanı beyhudeyi nagheji armancaha tadi de kitebe me şeriat edici galak seydad bejin binavi her tişt binavi xda lazım dest pey biki tişte go binavi xda dest peyne ki nane cihnagi armancaha hatta هناك عالم
her tişt civandını xısını bismillah henek alim bismillah jî xısını harfa bey yani goti bi her tişt dest pêdike bi bismillah bi navê Allah seyda jî bi şeklekî şer li hev jî anî kafiye gotî sernameyê namê Allah destpêka her tiştî bi navê Xwedayî bê namê wî ne tamam Allah çi tiştê got bê navî wî dest pê bike jî ne tamam Allah. Sêda müsaada ve hev Kerem. berî te derbas ve Belê. adûa Sureta Müzzemmil ayeta 80 berçavê kete manavê dibe navê Rabbê xwe bi tevî hebûna xwe bi bîrbîn Belê. û berê xwe bide wî. Rast. Yani ji alîkî wexta merov ji alîkî di şibakekî di hem li vê beytê mêzîne û hem ji teyîl ayetê. Yani Xwedayê Teala xulqandina însan ew Rabbê me tunebûnê maniyê hebûnê yekî got berê xwe ne di vê heqîqetê berhewayê jiyana wî heyata wî bibe profesor jî bibe ordînan jî têkev binaxê wê veger wexta ber hesabê pûçî vegere ji ber wê nav mesetê vê heqîqeta tê gotê berî her tiştî gaye û armanc û berî her tiştî gotê her tişt di navê Xweda de di wê xezînê de veşartiye got merov nebîne ne di ber çavê xwe îro got fêm neke jî got kiya serê yani got ecel hat û kede tirbê wê heqîqetê mecbûrê fêm kerem kisêda. Şwa ronaya xwe ji ayet astendin yani kafiya şerî wî xwe jî mana wan jî kafiyê wan jî mana wan nexasim ronaya xwe ji ayet hadîsa dagir hundirê wê rast. bingeh jer. Belê ey metlaê hindê eşqebazî seyda divir baz gazî dike dibe ey dergûşa wîladetê yani Xweda nokta wîladetê got her tiş ji cem wî derketî ey dergûşa wîladeta evîn û bedewbûnê ey Allah mehbûbê heqîqî û mecazî ey berdilkê eşqa heqîqî û berdilkê eşqa mecazî ya jî dildar ya jî ew ê got evîn û eşq pêrehiyê ey berdilkê eşqa heqîqî û berdilkê eşqa mecazî namê te ye lewhê nameyê eşq dibe ser navê te nivîsên eşqê tên nivîsandin yani çi nivîsê eşqê evînê hebe li ser navê te ancak û ancak bê nivîsandin ismê te yê nexşê xameya eşq dîsa dibe nexşê qalama eşqê dîsa evîna xwe işte distînê evîna qalama eşqê jî hubra wê tu yê ancak hubra te ev qalama eşqê evînê karibe bi nivîsînê bê nexşê te nexşa xame dibe heger ne nexşê te bi nexşê qalemê xav Kurdî herêma me em dibên xav tevê Kurda istemal dike xav ne giyaştî heger ne nexşê te bi nexşê qalemê jî xavin yani qalema got bi navê te bahrata tê tune bê satirê nivîsê got binivîsîne ew jî xavin yani tu xweşbûn tu xwarina wêya jî tune bê namê te name ne tamamê û heger ne navê te bi nivîs jî ne tamamın yani erê wê binivîsînin fakat ew jî kêmin noxsanin ne tamamın namê te yê şahê beytê mexsûd dedî şahê beyta ê xaniya ê avahiya Beytullahê seyda divir dibe şahê Beytullahê ewa got armanc û daxwaza navê te yê ey şahê Beytullahê ewa got armanc û daxwaza navê te yê yani Beytullah ji tevê mümina re armanc û daxwazê lêbelê ew jî bi navê te ancak ev armanc û daxwaz bi navê te bê qezençkirin sêda û kêv bikin têm dawiya beşê em derbas kekê hesabî me re stranekê bi deng bîne înşallah li ser aqiftina xwe ser wê helbestê şîrovekirina xwe bidomînin kerem bikin bête çi me re îro bê tê divê Tirkiye we çi heye ka ji me re kerem bikin Lejwa razî be inşallah em ê kilama Xalit Begê Cibrî bêjin zamanê di nema Şêx Saîd de di nema qiyamê de beriya ewkê wî dimil Bîtlîsê hem digirin piştî wî jî li wê derê wî îdam dikin bir ser wî bêjin inşallah
خايف فرواي ميري واي ميري واي ميري واي ميري واي ميري واي ميري واي هيلا ميري مقوبة لا ياز يا خالق عالم الجور بالنبي سال جير تجار متائم وما النابم ولا بشتي خالد بقي جبري بابي مير مامد بقي كافلة زربي السري مخرب واي ميري واي ميرو روم خاينة خايف هيلا ميرو سبيت مقافل ازرمي بشوي دايرو ما بي جيم أزبالا خذ بابي من محمد بقل من ديوان السكنية لنا من كرك لسر من العياب جياخ والي باشا تبي مفتش عمومي المال ميري ميروكم مباني ولا ويرو المال ميري مباني والي باشا تبي بابي من محمد بقي ورقم البكبي قانون وياسيا ميالاتي بين جياخ ولا بابي من محمد بقي دقو استجارة قبلناك في قانون وياسيا ميالاتي بين جياخ ولا مبرسي بشريعة النبي محمد شوق حرام تنقود ديني ماذا فرقني واميري 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 اخ واميري واميري اخ لميري بنبيك موجودين بقرياي اسب قربا بنبيك مويس موجودين بقرياي لا شمني بخالد بقي جبري راكر جناوة جميات خايا بري ويدانا خوفانا بليسي برتاخو بقاي لخوفانا ديار بقر كالي الشيخ سعيد افندي برنا بردارا عدامي عرقشي تركا دستي خل هبد خستو بوان كنيان كل ما جال تشوكي خو خستو دقريان لا دقو افراد وانا شيخي كردانا مرشدو تشبقي اخ الدنيا جشرانا أخي خايف أخي رواي من رواي من رواي من رواي من رواي هيلا ميرو سبيت مقافل ازرمي بشفت بيرو بدأ كان هزي بالا خذ ميوالي باشا تبي مفتش عمومي ايرو المالا ميري بيوانا والي باشا دقو بابي من محمد بقي ورقبول بكبي يا سيام بيالا تنجح ولا بيرو بقانون وزاخونا لا يمانا ولا زيت بكم رئيسي على يدك بردانا خجل يا سيد الشام وشيدقو خالد بقو ولا بابي من معظم بقيت نزاني اللي بشتكي خياسني قانون لما بقانون اني قالوا ذويلي وشنام وبيبيانا واخي ولا ويرو تبرقم البكبي قانون ويازيا
لا فيروس أخونا قابر ولا بيمان واخي خالد بقى جبرين قو خوجل يا سيد اشنا مش مال ميراتنا قوت عالمي سيد يازق بتشوا من دبيجي كمون قابر مشوا بيلمان واخي لا إنسانك هلنا شرع نبي محمد شرع فرقه بيران واخ ولا بيرو مالا مامو تمامي ببريني أزيرو تجارة قبلنا كم قانونا وانا واميري آخ واميري 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 لميري من نبيك موجود بقرياي أصبح حيرة من نبيك مويس موجود بقرياي لا شمني ببو خالد بقى جبري راكر جنابا جيب يأتا خايا بري بدار خوبانا بلي سبر تاخو بقايا لخوبانا ديار بقى قال الشيخ سعيد افندي بشتاوي دامن دار عدامي من بالا خداي كرمان جال تشوقي خستو دقريان عرقتي تركا دستي خلها خستو بوان كان يانا دقو افراد وانا شيخ كردان مرشدو تشبكي اخ الدنيا جترانا اخي خايو هذا جوار راسي ان شاء الله جوار راسي وكيف كنا معنا نافرك يا سيدنا بامستان تماشاوان كبر براك محمد بيابك ان شاء الله تماشاوان عزيز بيشي نافرك كرت امدي ساب هبربن